Yang belakang-belakang mau nonton wayang di bandara. Wah, itu belakang Iza ya? Apa itu? Jalan Iza. Yuk. Oh, banyak yang jualan. Oke, kita lagi jajan marshmallow nih. Oh, marshmallow. Ada air majo coklatnya nih. Oh, tadi disiram sama coklat. Enaknya. Mantap. Yuk. Pos Pak Tompo ora liwat panjenengan Kakang. Tompo apa sehat? Nuwun ingkang sanget anggen kawula mugi Koko Prabu. Kawan. Ya.
Tukang panggung ya, ya betul. Layang-layangnya. Layangnya udah selesai nih guys. Makasih ya guys udah nonton. Mau pulang dulu.